održavanje ravnoteže. Srušaju moje rekorde. Za kome spitava? Da, zato tak bjesomučno maše s rukama. Nema rekorda, nije to natjecanje, u muzeju smo. Cilj je stisniti ovu ručicu sa jednom rukom i onda ova svjetla da vidimo koliko je Martina snažna, ne ko je snažniji, to se zna. Ajmo, desna ruka, pokušaj 1. Dobro, do pola negdje, a? Dobro, ajmo sad lijeva ruka. Op, skoro. Od kad smo moji dragi ja prohodali i hodamo po muzejima, tako da smo se stvarno veselili ovom Tales World of Science muzeju jer smo čuli da je cijeli postav u interakciji i stvarno je bilo super. Nije samo ono, hodaš, gledaš, čitaš i diviš se, kao što je inače u muzeju, nego je hodaš, gledaš, čitaš, dodiruješ, isprobavaš. Cijeli muzej je dosta velik i podijeljen je u određene tematske cjeline, a mi smo prošli 4, ako se ne varam. Jer neke nisu bile u funkciji, jedna je bila skroz onako dječja i nismo htjeli ubiti vrijeme na to. Dio poseban za egzibicije koje imaju svakih par mjeseci. Trenutno je bio Indiana Jones, što nam nije bilo nešto posebno zanimljivo, tako da smo to preskočili. I bila je zvjezdarnica koja nije radila jer je bilo oblačno, a stvarno smo htjeli biti romantični. Ja sam baš htjela pronaći svoju zvijezdu koju sam poklonila svom čovjeku jednom prilikom. Znate ono kad možete kupiti zvijezdu i onda je nazovete kako želite i dobijete njezine koordinate i to je onda vaša zvijezda na nebu. Uglavnom. Prvi postav koji smo prošli bila je kao ekologija, zemlja, kako je nastala zemlja, elementarne nepogode na zemlji, što se tiče, ne znam, živih bića na zemlji, svašta nešto vezano uz zemlju, bilo je jako zanimljivo. Drugi dio je bio vezan uz ljudski organizam i ljudsko tijelo i to je bio najzanimljiviji dio i tamo smo proveli jako puno vremena. Posebno me se dojmila simulacija srca, gdje imate pumpu u sredini s koje izlaze cijevi kroz koje prolazi crvena tekućina. I sa strane vam je zabilješka da morate stiskati tu pumpu svaku sekundu kako bi imitirali, odnosno simulirali rad srca. A pumpa je toliko teška za stisnuti svaku sekundu, tako da shvatite koliki napor naše srce ima da nas podrži na životu. Onda je bila jedna super stvar vezana za osjet mirisa. Imate male rupice kroz koje izlazi određeni miris. I vi pokušate definirati koji je to miris i kad dođete do određenog zaključka, sa strane otvorite kutiju u kojoj se nalazi stvar koju ste omirišali. To može biti trava, zemlja, otrula jabuka, ne znam, kava, svašta nešta. A s druge strane tog testa su bili ljudski mirisi. Znači smrad nogu, prdež, smrad iz usta, znoj, ne znam zašto mi je to bilo fora, ali eto, bilo je zanimljivo. Onda vam se kroz cijeli hodnik protežu različiti pokusi i eksperimenti vezani uz fiziku i matematiku. Tu imate od testiranja elektromagnetskih valova do magnetskog polja, do razbijanja svjetlosti kroz različite leće, do toga kakvu ulogu ima broj pi u stvarnom životu. Onak. Sve neke stvari s kojima si se susretao u školi, a niko ti nije prikazao tako zanimljivo kako su prikazane recimo u tom muzeju i ostaneš pa. I misliš se kako bi bilo super da te stvari stvarno tako prikažu djeci i kako onda djeca vjerojatno ne bi mrzila matematiku i fiziku, nego bi rekli, vidi. Ne bi ništa rekli jer bi i dalje mrzili matematiku i fiziku, ali bilo bi im zanimljivije nego što im je sad.
I onda smo došli do svemirskog dijela muzeja, gdje smo se malo pokolebali jer je stvarno bilo monotono i nezanimljivo. Em zbog toga što pola uređaja nije radilo, zvjezdarnica nije radila, a i sve prije toga je bilo toliko zanimljivo i zabavno da je ovo stvarno izgledalo premonotono i stvarno je bilo ono, dođi i prođi, nemaš šta da vidiš. Ali nema veze, sve ostalo je bilo super i stvarno smo bili zadovoljni na kraju. Za uspomenu i dugo sjećanje u suvenirnici smo kupili ovo. To je kamen koji je magnet i nije ništa posebno, ali eto imamo uspomenu. Ako vam se svidio ovaj video, kliknite like, a ako želite nastaviti pratiti naše objave, kliknite subscribe ili pretplati se. Besplatno je, ne morate ništa platiti, samo će vam dolaziti obavijesti kad objavimo novi video. I ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz Kanadu, ako vas bilo što zanima, slobodno stavite u komentarima dolje i probat ćemo to realizirati.